Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sakit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Paidbah kabri Hynniewtrep kalakendu ya UCM ka Khadc edisi ban kentu ban taula naga council ban ujo da kamukot duma hayeng kashari Supreme Court ban pen ulong e kejingdawa ban pentre kamno e ke enaline permit ha kane gejela uskriteri kasur Paidbah kabri Hynniewtrep uba resting well thaba ulaong ba menswa UCM barim uba HS labam kwai hadwar ublai ula ujo shimet bala kentu ya UCM ba menta ban ujo da ka council sendan Jaga beri Hynniewtrep. Kumbang ibu kecil Pynkynmaw dan semua ada Paidbah. Kita lightly isu. Kerpang akan kesini pemerintah. Iwan betang ikut isu kepada BKILP. Kata kadai bagi dapu kecil kerpat akhmat jeng UCM. Ba subha banfai kakis. Kapok sepuluh ia KILP. Tadi kamat ke bentak bankong, tiga panggil abu ni kalong kamat UCM kalong ke bentak bankong ketika hasil autonomous concern in a line as adopted from the Eastern Frontier Regulation 1873. Ini kita bil kepala pas aka arho Frederick jong Oktober jong Senin Arho. Ini ketika resolution kepala pas ketika hasil autonomous concern. Dan waktu kata ni kenal, bahkan ketika kita bertanya kepada ni buat dia ni mati kepada batang selah, ibalah kelab nak, ibalah faikis ya kan ni post tu. Jadi kita kata habis sama pok ke meeting kita ni ikut banbuk kerja kerpat, UCM jangan disekolsen banbuk dia ni kan ni. Kesulitan tak hendak kalau hakapor baik batang selah, ifai kongku petition hapok Supreme Court, ifai hakateng simat. Kadang mentayu UCM ni request rong balak ban sim nak daka council ban file nak kes Supreme Court. Kabu urut kacing benyam yang ikum kira orang bak ki bapek ke komia ke koman iki isu ke bal jupas naki session jong sekosen but ke assembly jong government ni kaya. Bakata ngubu ingin kacing kalong bagi kumba kasusah pungding hadu mentah. Kajingnya ki ia kan KLP kelas sedang adangan nambah kela kakum gaji Pynkynmaw jangan jingyo lum jitip kalau layak lain kendai senam mentah. Bahkan ini sedang nadu kapor jong iba Martin and Majal wab ko hardware gue hak senam kat kendai spa new kendai. Hak tu kapor ilau wanra ia ka bill hapok ka assembly iba bring balong chief star kapor iklam pediang. Nama hatu kepor yang sarkar lelam di Babring APHC